Hamuna peparan yang dinami dunia raja disodo kami haham peparan yang putra Opu Raja Natarusin dina pasahat odas hamuna ang ginami itu abang udah nami Opu Jessica Doli na saur maduaon rodo kami peparan ni haham manolobi tangyangmu di borgi papuli adorang rak do pehita dohot na 2 tahun sirohonon nami parjolo sehari molo tung somno pe parjolo nami ang kangya kamanguda kami peparan yo puta Opu Raja Natarusi unang mamakurangi di bagasar roha munang alai sian tiur ni roha dohot pikiran nami lau pasahaton hata dauli hata naringkan jakok kamu may apo hamu may hamu na sa alun na peparannya amang udah nami ang ginami ima peparan yo puta dunia radai di hamu na peparan yo puta Opu Gimba secara khusus peparan yo Opu Jessica Binododo nasa lilimon songod dia abang udon jala rak do hita magboto sangado abang udon panggonggomi di hutan daun mulai teman taruk bentua mata nomor 2 di bata boydo ibana marumur 170 tahun tanyang nami itu amat nomor 2 di bata di hamuna seluruh na peparan ni Opu Jessica secara khusus ditongos di Batama di hamuna doang kacik kina bangihut gajang umur asa dapat songo nirok isi dua-dua tipoinnya tiang disogo pelegama tiang di rumah nunga gajang umur ini 2 tahun di pasu-pasu di Batama gajang amba umur ni hamuna angka nau poso terlumuhi ma di ho inang udah jadi udah Batama di ho gugu doho turun di pikiran doho kesehatan doang ka arena bangihut asa boy idaupo pangaliat ni akka saluhuna boparamon atong di hamuna saluhuna samona hasuhutun tanya koron nami ma 2 amat taramar 2 di bata asa tung ditongos di hamuna dus neroha dabot ma di hamuna hagabeon situ bunyi anak situ bunyi boru akka anak sidika katutubu siuli bay seorang tung tak kasih tubuh sahat gabidongan sampai toras sahat tu nasaur matua ditongos di Batama situ bunyi anak yang cara suatu buah anak situ bunyi boru yang ka naso tubuh boru asima rohani Tuhan yang ka anak boru nanti ditongos di Batama tu dong atau muna akka anak nadingkan bayar ka anak napistar na boy pasti dohot di tong-tong ni parman serta dari perkara itu asima rohani Tuhan tuk song ibu tubut ditanyang nami di borgi parpuri adorang soda taruh di mana di baradiana parsol itu tidak diparsubut tanyang nabi tu amat tenaga tua di bata tujuh ari marsubut tiara batu tong dalan yang kasaluhuna haroro di undangan ka asa tung ditulubi di batai boy mana parsilohot di labong na di tingana na pinagadi di bata di surgo hasorang ani atau hulupin kami majogo kang nami asa hupasa kami udas nami itu na 2 tahun kelima doron nami di hamuna par musik nami asa siajurin na mula-mula siajur mula topa asa tu marmula gabe marmula horas ay ba di hami godang mula-mula laos padu mugamang ma godang topa agama tema amang pangoloy amang si orang nunga dewekoy godang mula dohot godang sopay pahay pa dihami amang godang liat ang giat tumgiat pagkalian para horasa jibona hasulutonon ay mamang godang liati
baik melihat memang godang saudara anggiat tumbar saudara di huta mar saudara di Bali non angka abang udah nanti memang mar saudara di huta mar saudara na tepung na di Pangaratuan laos padura matu godang sahala anggiat di pudian nih na dua-dua namion opo jasi kadulur ditokos di mata angka anak saja di abang udah nami di angka angin namion baik mamang godang na dua godang saudara dohot godang sahai saya lihat mana jadi Sony mah akamang mulutung sok lipe singkat nyotas nami asim marwani Tuhan sahat manauli sahat manadenggan siap pun ibadah tutup di muna pasu-pasu siya namat teramat tua di bata Sony marwani nami atau songot hatani setai na jo ni hamu ha hadu dinami olo amul adorang suri gokiho akaraza nami disorro hami bon hasihito tusong dia tenang sobat humami akaraza nami dan ala di bergana gaya ni akan ala di gele-gele tudal po tusong dia sobat humami baru kokama kahadu dinami lumumi ko para ni pura tarus nasmar hali baremuna nasmar hali to dimuna gabe mauda open line di hamu alang permusikan Nengro mahami nengano panopa hahadulina dia pada dikyo bama jamang tahu parkusi
bekas dorohan nami di bait angin namion nak kabangunan namion asal upasahan tali galang sebagai sia galang na pinasahan bangunan itu nak baik kamu mah hasasahan ni galang namion to. Ade hamuna amangudan nami inata daripada ng boro nami bet dinamanotor nami mangon kasi ina 2 tahun upuja si kadulyon rohamu pasahanton sabe siuk-siuk marhitigaan to kami poparan ya amo upo kaya tarus betul tanya kami to amat tanaman tua di bata gabi mana nyula muna sinurma paham-paham muna horas padala-dalan mangomong ng partiga-tiga. So di ba doon namin makabalik galang na binasa muna ito kami. At doon namin manipuli hata namin, manipulo das namin songon hata ni si dua-dua. Artiya inna mo nangyari, si bahasada mo na ni bulan. Libulian niya na dua-dua ta oposisi ka doon yun. Ito ko sa tama di hamuna akaanak na malawartahi doon duro nadikan marparulan. Matutu asa pinatikon hujur di topin di tapian. Tunggu dia mau maringanan di hutan yang di pangaratuan di pasu-pasu lewat hamuna di sima hamuna dapotan parsaunya. Matutu pasul satu ortian lirik pahamu mangurus juga temur salu na anak baut boru mangapuma di panggabian mangapuma nang di pangkorasan. Terima kata nami atau tinahumut tio binay batu paruatan. Baik ma abang dihamin si tio laos padumu ma tugod dan harap. Kaya mo ma. Jadi semua barat. Kalau masih kau berjurna menjaga amdi doa hati kau. Hati kau hagur tu baru apa kalian ni? Punya kami dikti. Kalau tu baru apa kalian ni? Bunga
Padang Besaiu Parsita Leling ari-ariki Nungalong jauh Raden Mabaninana Dolok adu silangi Tuhani Sabmuda sabdi jurdoi Yesus mate disi asama lumdiba Sudeaka godok rohai Dibani tu kolong rohaki Mida sila di Golgatai
papadok para poli meredi biang dison so dia kita reroham meredi biham Gak memang. Jadi mulai hati matu tu pasaronan daerah di Amun Raja apa Dison, dapat pahamin orang Raja Nami, lima pinggan nahok, barbudir, laporan tiar, sanggung merata, dot pitu alasan. Pradema Raja macam. Jadi sonima kita peparlo puta dan menggunakan kita peparang opura jahasatan ang ini hasil hutom asa makaparang kita doa muna punang hasil hutom peparang opusi bulan khusus nama Tusude peparang dirajai Opo Jessica Dodi. Mula tema dito hatak ala di pasa depertikin daw do trita sa una di namantongan di jawi kita dinalaw na ulahon ang kaulon habatahon na binukan yuputan na perjuluit dadat tadon mangido pasu-pasu siya tuatan ng pertinggan basay marhite-hite di pertuaun ni Rajai Opo Jessica Duli jana biari naudom matutup pasal tetap hari-hari di Nubuna jelas dison di pasal pabutuhan siapa na puni ima tinggal nahot di Nubulana marisihon per ribu-ribu napuran natiliaran sanggul parata dohot piso alasan nagabi piso citajong raja nani raja di Buna Hasulton adong hatan yang bajura nama dok duka barkar sinati kusige nang penang pinotong tingkat dua hamid siang panabuli manise asa dia anak dia monokna dia mahatana dia manaidokna tuntakas di Papua Buna Sultan. Jadi mulai ada mah raja ni panapol nami asa takas maju berubah takas juga pol ina takas merukur raja takas mahai merbawa amang raja panapol nami takas semua nabi nodong nai dari dalam segi ima namorujung golu natutu nami naholong kami sa tumatong atta las di bagas senaryo manian idok roh nami raja nami pasahatot tay bana ima tubaradianan pasahatot kinani sama pasayar arina ima matapokton natutu nami na perjuluin ima tu inganan natibak batu nabir urihin na berlepis na pinadumuniak na tiyo raja nami disilani raja nami disobu ketepahami do korbunagok nalaw sa pulong nuna asa tutong dalam mertamiyang di raja nami tempat berdua di bata asa tutong lihot di hami sada hasuhuton lumoy na di pinagparya pugibay isada ni roha ditiur di pikiran asa tutong bersama kami sekolah painggaw mas untuk polos surat di rubian dinamadukkur rajai distuhuni untuk predikyon ima hatana jalai manidoku gabi majalah horas mulate mari hamuna Buna Sultan
ngatung takas sami menutun tung di patakas damang di nama buoy doa matutong biar nong salpui di nang marujung ngulung aman tahologi di nama dua dulu opo Jessica Dulini tikyong matutong pasayota ari-ari ni nguluna patarot tamatutu ibana dengan matipak ima batu napir las maritedo dihamuna punaha subutong tung di papatar rohamuna dong dalam muna manghidup pasu-pasu siang tuhata perdengan basai marhite-hite na di patu pahamu nagabigalang manang tami-tami nirajay ima sian korbo nagok hamibik sian anggimuna panabulit martangiang gohami tomatana mertua de bata asal songot pinggan nahot di gudulan na pinatarumuna tuhami na marisihon per ribu-ribu asa hurun nanima asa martata mabaringin marurak jabi-jabi bermato di muna badingin tung di pasu-pasu di bata jumuk ma di hamuna dalam ni nguduk matutura janami di baik kamu deson nafuran natiniaran asa tu tiar nama dala si dala namuna tiar dala tujulu tiar dala tujai las mangil tusima sangkul marata asa tu rata nama tutu parnya apa muna asa gabi manani ulabuna sinur napidahamuna horas samu naditano parsalahane horas mahamututu natong tinggal di bumi pasu matutu dison di pasar tamu tu hami pisau halasan si halasono tamatutu di pasu-pasu itu hatta nanang si jalom muna tu arna bangihut asai pasipas mahamu saluhuna gok silas niroha di batama di hamna pasu-pasu di hagadium pasu-pasu di hamoraon terlumui ma pasu-pasu di asa ngaponi asa tunggaputi asa tung sahata mahamu tu duduk sahata nang tutoruan masya jara-jara mahamu songol lutir duduk masya minam-minam songol lapak ligaon masih tukul-tukulam matutu hamu songol suat dirubian asa tunggaputi nah hinirim nirohamune marpus nirohamu tua mata perdengan masai asa sudina hinirim nirohamunai makon las terohadiamuna pasu-pasu di padagingon terlumu bima pasu-pasu di parton diamuna saluhuna ope di aku tasabul ma di amuna bona suhuton alang di pasar tamu behasia nang sikarium nami sian palabudi manukuna di amuna janami asa husabol ma horbuna dokon asa tungguk panggabian parhorasa di amuna husabol marajanami sabul marajanami husabol marajanami sabul marajanami husabol marajanami sabul marajanami horas jalagabi jadi songonima bona cuton ngahu sampul hami be horbudogoki pasat tau masih itu pangalapa Nungara de behamu bona sultan nami marajanami goko sipay maun jauh-jauh nang niharohon hebang do ama hudulan dison laos di pasahat tamudo ima pinggan na hot di hudulan na
na marisiyon perbuebir napuran na tinyaran bulung marata dohot piso sitazong hata na uli hata na ringgas tangyak kunok katwa mata na martua di bata takas madi pabuas suhut nami siyani Mulia tema di raja pangalapan nami di hari nang selpui raja nami di nama rojunggo luma na tuwa na hororong ihami sa tunga-tunga nami laos di bagas sadari ondo di paratopat rohan nami raja nami neng pasatot tay mana pinganan pareran pasatot kinani songon pasayar yarina raja nami raja pangalapan nami ima totong pemahon nami turajai ima pinganan natimak ima tu batu napir turit na berlapis na pinadumunyak na tiyo nanaing pasat ta ibana madapoton ima na tutunami upung nami raja nami raja panapul nami raja pangalapan nami dison hubat bahami do horpunagok sisanya iburu nalawlapong muna asa totong dalam umartami yang don raja nami tabat-tabat dua di bata asa totong dihami dilehot di monasu muna imana ni hirim rohanami asa totong sadar rohanami asa masih jodoh kami song legat dolok rap tu doruan rap mangakap tugijang maripung tutoru raja nami totong dobe dihirim rohanami disude dihami wana muna asa tamya konomu tabat tabar tua di bata diakka hami saluhuna namar marangdi asa sadanyan rohanami ima pangeran nami raja nami tamya konomu tabat tabar tua di bata ya madukur rajai apala di hati hau ima hatana jalai manidokna mau dia tema emang takas ding na uju purba tumakasad do ujak kola nunga takas hami sian pangalapan masuk tumakasad do hamu marbuah-buah diari nong solpi matutu nama tua dulu mana tua tak ima opu Jessica purba jala ditahiru hamuna ditahiru hatta di arsedarion neng pasikopon nama pasikopota hari-hari ngoduna lama dapat ternetutuana ima di marbatu napir laos disor di pasah tamur tu hami nagabe tami-tami ni damangi na dodatay asang giat de bata di hawak kapaso-paso na sumurungi opehami siyan horn pangalapa asa songon perbuah pirang matutu pirmaton di muna sa luhuk na paparan no pujibay matutu laos dison ima napuran na tiyaran tiar mapanggabi parosan di hamu sa lukna di purian ni natutata opo jisikay matutu raja nami jadi ope maksud dison di pasata muro piso si tajo asa hula pahami maraja nami ima nagay betamit horbo nagok nagay betamit ni amat tanang jumulo moding jadi ope amang kuna suhuton batak kasami ma amang raja nami gari bang gari hula apa ma raja nami la apa ma raja nami hula apa ma raja nami la apa ma raja nami hubatolu heli hami ma amang raja nami hula apa hai ma raja nami la apa ma raja nami
Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Mandok muliate do hami tutu Tuhan ala tontong di pasada ho hami naro sien pangratuan nami ganu. Di hami suri ganu uparani opung gimba asatama hami mandok muliate tuwa lupa muda beriai. Ima tutu Tuhan tina pasarton
Ari-ari parpuri ni abang nami opung Jessica Dulyon. Dinama mulai saat lama ujungnya no. Boy itu kalau nami opung Jessica Dulyon tu inganan pasal pertinani. Totong ma di bagasan pangarang opung dihami galo. Alani ada Tuhan. Mengiru ani gomos Tuhan pamu. Asa di bagasan paksiran nom. Asa obat totong nama puli roado pikiran nami. Asal boy ari-ari dan pasal tong Tuhan jeluk bersada-sada ica menguru kami di portion tamat Tuhan mendomelate kami tuh di bagasan pangarang tong atau mali Tuhan postro nami biasa dan ruado pikiran nami sudi ima pinopar untuk gimba di napasaton opung Jessica Dulyon dengan pasal tertinani baik mak tahu pasti ruado dami dianikan. Amin. Lalu mameriko aku masudi. Saya tulis masudi aka ulang tahun bahasa habis akan tinggal homu bahasa orang pahami dan sadar sudia rohanami yang kaya akom bersama jalan Mario dan Babu Tima. Doa mana? Selamat jalan malam. Selamat jalan. Pwede yung dukulit na dyan ang klokong pinapidyo. Ang buo. Dakwad mo siya. Lalupatin niya naman. Ang buo lang. Tandiyan ko sa bibig. Lali, kabang modo. Motivator. Hindi na mapesilite. Oh, berdua bang, masuk betul ini. Takut dia bang, orang sana itu masa itu mereka tak, oleh omong gitu jalan itu. Selamat jalan Tuhan, selamat jalan abang. Di kamu sudah aku. Nanti kakak. Pula budak kilo kamu si Pak Kiai kamu 25% nga uy kita bagat sudi bagat kita sudi no orang 25% mau kita sih kilo Pak Kiai kamu sudi di sudi di bawah haus sudi di bawah haus daya yang dia bangun dan tipuan sudi di mod siang sudi di mod bangun. Jadi di kamu di pinopernya bangun masa dari ohana iresmi tujuan mo amar yakin na ligat tataruh na bangun tu bantu na pitai ba bangun aku kamu di poparnya bangun masih melakukan ohana iresmi karena tangis kami proses miden binoto mas di awal masalah ada yang bukan sendiri nongkal misal tanggal mungkin dihaminasi. Aja bang. Nanti kakak. Selamat jalan Maria bang. Opung Jessica Dulyon. Atak kubar pudi. Selamat jalan Mario abang. Alai. Na perlu tengok be masa lalu abang kapungong. Ingatan na mulai putar dan marwah SMP saya mau satu nama umur 50 tahun sudah dok di abang manang na tuise akal keluarga ta jalan makni tusi masa darwa mahita patur siminor songon nadong gugen rencana ni opung Jessica icahui ngotai ko paturek kudo ima niatnya lo kapungong jala tohodon yani isakap bangidon ini mau dalam salah mau hitungan hari 100 hari mau rasa pas 28 tapi ada mau din 26 mau dalam salah jadi di kita sudah keluarga di peperangan ibu gimba on perlu siapa tengok
ise nama najari kita sonarion nama ringo sejarah tapi urasa dan ada urasa dah ada postur waktu dan mungkin dan turun tu bapak ni si Jessica bapak si Debbie tolong dari mana mau datang salah anak itu kamu jo di bekas orang itu kenapa terhitung 100 hari baru selesai di mana kita mendapat berarti mari kita peryakin negara asal dapat apa sebab kita so kalau tidak perni namun kita sebut perlu dibawa alai nungas orang ada kan neroan dan dengan tahu di biara tong bagi waktu jalan terno di anakku di perlu pemdesika bagi waktu tak perlu diri kami mau lihat dia mau lebih kami bapak muda bapak wasira langsung ini pasal bapak dua tapi kamu katanya Joshua waduh habis tadi mau menangis nanti sekapungan itu pasal depan tapi kami di desa negara tinggal potong terus dari kanyangan jalan panggil nami gomos kami dapat ngarato masa dari mahamu agar kelompok lebih berikan itu tapi kalau mau di kepribadian kita minta ampun kepada Tuhan Tuhan tidak menyakiti Dodori bagai setanya aliaman nami sesa dosa nami semua pada sini dosa dengan nami kan tidak perjodoh lebih kita hari ini asal dari pas kita dihitar tuh perlu di popapa asal nanti konalam kita masuk Tuhan mari bawa sinovai ada gambui si gondame mau toho kita per minggu ikut toho kita memaafkan itu kelakuan tidak ada kekuatan di dunia ini di kita perjuang bukimba kalau tidak berdasarkan Tuhan di bagasan damai memuji Tuhan ini di bagasan muda iman Tuhan atas senau selamat jalan maleho abang kapung postolanani ikon di dalam Tuhan itu uji manusia kami sah mana foto Tuhan sah masudi kapina permon Tulen gamito makasih gusto masih turun mahide dukutar wakamen no manutangnya bukan apa dua dia boleh dibilang kita bagi kata kasus-kasusnya tidak kurang harga dia boleh pas kau batai dia punya semua apa nih pemata perpustakaan itu amang posisi orang mau diterbahan dari sekitar kasus ini butuh
amanami. Ale amanami na Indonesia. Saya benar dia melawanmu. Saya Roma melawanmu. Saya sama melawanmu. Roma Indonesia. Leo Muhammad saya mengurus sehari. Saya sama-sama bersama kami. Hidup saya bersama kami. Ulangan itu lalu masa kamaku. Ay hormat Allah. Doa anugur. Roh yang saya ini. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Doa orang setia siang dewata ama. Doa pasaran itu di perbedia mana wanita. Sadarion masuk Pak Rohi Salihena. Amin. Jaga boy. Jadi kita boleh mata hudrat.